من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala. Sahomni sa izahvala badini Allah i svojte vijeki. Uzeli se Allah'ın hani. Desra da je zaštita i spas, da se Allah bila sa ratim gel. Da amari lošna delije hem grevije. Kad su putine Allah ku pravu drumu, da me koji dejeti, tačno da on džena da koji dejeti tam. Kad su Allah dozvolini, a da džena te veliko dalje, da me ko krivu drumu, niko ne šita reke dženota ili ku pravu drumu. Mjesto doći nema kaj taro Allah, a već dona ne. Kaj Muhammedi sallallahu alaihi sallam, gdje su posljednom poslaniku tamo, bit će doa mingi sar rahmeti sar svakir Allah ku Kurani. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Amin, samo bit će agamtu ja Muhammed sar rahmeti, celu svijetom i teoriju. Bit će agali amingi ti kari mentaru zulumeti ila nur. Tari tomina ko svetlo. Taru biđandipe ko džandipe. Tari klošno hali, tari klošno život koji poškar život. Godine loko, hem ko ahireti. Peneven pralaren, avde smi hutba inšala ke kerala tarijek. Tema, so svako amendar mora dva cili tela. Savo cilja dva, te ova taru u mangle robija e Allah esir. Bakiru pegamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi, خيركم أنفعكم للناس. Najšukar tumendar adavatano su tamo najkorisno insaningi. Znači, najšukar insani, najšukar muslimani tumendar adava muslimani. So lestar onardo jedino dikene šukari pe. Ana dikene lesa lošni pe. Ili šteta. Adavatano tačno o najšukar. Embakiru pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam أقرب إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Em najpaši su kao on mande, uzomande ko يوم القيامة, ko sudno dive, kao da dvađeno, su isilje tu medan o najšukar ahlaqi, znači ponašebe edebi, em karakter. Ki džamea dava, Allah s.w.t. mangila adalen su kirila šukari pe. Mangila adale insanin, adale muslimanin su korisno tami, a na ne našteta avrinki. Su isilen šukar ahlaqi, su isilen šukar ponašajbe. Adale no Allah mangila, znači on taj netaro ahbabillah. Sad svakiri pa arapski je dva značini o mangle ko Allah subhanahu wa ta'ala. Penajem pralalina Allah subhanahu wa ta'ala vakiri u Kur'ani ki surat An-Nisa ki šartu sura ko ajeti čovardešujena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Svaki man jamur gospodari, ومن يطع الله والرسول. Koji džela palo, a da va Allah su kumanin gele, in pala dvo pegamberi su kumanin gele, فأولئك مع الذين أنعم الله. Tačno adalatani, kad su Allah mukra o rahmeti, em ni'meti ukroleste, em ontani taro adalah, sar Allah mukra po ni'metija u pegamberije, o nebijina, o sabdiqina, Allah su tani pravilo maruša, su vakirina u čači pe, tani pravila dele kere, o šuhada'a, znači o šehidije, o salihina, em u šukar nardu, u šukar insani, hasuna ulaike rafiqa. Advan najšižu društvo tamo, manuš će vol odolenca. Em starše je to odolenca ko jevm il-qiyama, kad kere šukar delije. Prvo kad kere adavao Allah su kumanigami ti kere. Em u pegamberi vakiri, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Koji džela pala adavao Allah su kumanigami ti kere. Em da palo pegamberi se lafio, pegamberi su kumanigami, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
Kako dingia barik pogod. Agar amen, ka uspinea tova adalența. E pegamberința. Adale şukarın ardonsa skirgi şukarteli. صدقينا والشهداء والشهيدين هم والصالحين هم مشكر ونادس كنا شكر ديلي ولنسى أجرها من الشيطان وزايد هم شجوا حبري شجي بوركا عدالسة كو يكيري بكوت قدرومي كو يكيري له بانش وقت نماز значи كو يكيري له بانش توبي إسلامسة شجوا حبري سياد لي مسلمانسة كوي برو verini كو الله سبحانه وتعالى هم ناني دوستا كاي أوسو verini كو الله نعم Ovna ne mrzalo, nego obušćela panč pute kod divem kirila po namazi sostre bila, dojtu stubi kirila isto. Kad me veri nava ko Allah subhanahu wa ta'ala, onda se spremni inum da desi ibadit te kira. Te ušta panč pute kod divem te kira po namazi. Hem kirava da dava zekati. Ako Allah dingema barvali pe, dingema blagodatije, suresena ohtar dišu panč gram zlato, znači skoro 3000 euro, ako mani sima 2 kedime ko ker šparime, Jek perš, adresa mora 2,5% te da čurorengi. Na ne miro delo adava. Na ne miro adava, adava i čurorengo delo. Ako to na dele adava čurorengi, onda to haramđije ona. Zulumđije ona. Enda pustinja ko Ramazani, jek puti u Belčku, jek mase. Ako kere adava, isto i nan spremno da te kere jek puti ko to životu, o hađiloko. Ako kirjan la panč tubija, onda Allah kama giltu sa sva kirjan. Ahbabillah, znači Allah robija, o Allah kasma gila. Allah vakiri kojeg, pegamberi vakiri kojeg hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala mangila je ki insani, kad adava insani, kirila adava o Allah subhanahu wa ta'ala. Ako insani poviše pestar kirila, dobrovoljno delija, ko ibadeti, onda ko Allah pana poviše kama gila. Kozom poviše delije, ibadetje, tu kirije devlese, pa na poviše Allah kama giltu. Znači na ne kraj ko ljubavi Allah i sada. Cilja mora sa svakim početak ki hutba, svako nesru cili, muslimani nesru cili, morate ovo, kaj ovdje resila dija deređati ovo taru man, gleda robi Allah i sada. Ja prala musliman, ja mi pja muslimanka, mate ove tu, je normalno musliman. Sa vojn sani man getu te ove. Magijate vidki normalni insani su živni pe su normalni. Su samo, kad kirila ibadeti, alhamdulillah, anula pese koliko je korist. Magijela gerte ove. Samo tu kjad vahu šukari peta açavi. Da li magijate ove tar Allah pegamberi sva kirga khairukum, anfa'akum linnas. Najšukartu men radava, su najkoristno averengi da. Allah subhanahu wa ta'ala kiri ko Kur'an isto, u surat Tahrim, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والله كذي تمن سوريننا إسباسين تمن طريقياك أنفسكم وأهليكم هم تماري فاميليا znači Allah komandira men ti spasna men kokunitaria ana samo da ne gristo averenda mare familia ema mare manglema un šasu mangai mavci cije nego šukaripe mara de samo tu nego rode isto averenge adrese ke tu kere farze devlesere ke de devlesere hakku onda tu agar şayet uspineto vetu da romangle robia Allah ser suba kere Allah panda bakiri ko surat Yunus دشتو سورة وآياتي شوار دشتو دويهم شوار دشتو شتار ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سواء كلمة الأمر gospodar ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون tačno ad Allah insan je sve ne paše ko Allah znači u paše robe Allah jeste أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون on na neto velen dar ينتو بن توجن الذين آمنوا ويا كان الله وكلمه الله سبحانه وكانوا يتقون
nelen takvaluku. Znači ni takvaluku. Znači ni takva manuške obelje. Znači da u islamsko učenjake vakirena اتخاذ الوقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. Duybuke. Ako muslimanima gledate ovo čačutno, darutno, roba je lesoro, te ovo je takva, mora duybuke tekira. Prvo, اتخاذ الوقاية بفعل المأمورات. Te rodope se zaštita, im spas, tari javm il-qiyama kijak, tari jak te rodope se zaštita sa, kad kirila prva adava, wala su kumanijali tekira. Ako vakirgat kao Allah ti klani ne, onda pušti klani. Ako vakirgat kao ti de zekati, onda pušti de zekati. Ako vakirgat ti posti neko Ramazani, posti neko Ramazani. Ako vakirgat kjer hađeluk, onda kjer hađeluk. So vakiri tu kao Allah, o spremno dva ti kirili. Pa tu kao vetra Allah, su li lepe se zaštita tarijak, vakudu en nesu val hijjara, vakiri Allah. A te kao vem fordime u insanija, hem bara, te ovo jak pa na po. Po više to. Ovo će te ta. Allah ti spasi na meni. Te arakim ta rede jak Allahumma amin. Hem dujto, kad si djeto adeliku kender Allah se dobro nijak ti kiri. Haram je. Allah nijak haram je. Na te kirotko u život popharu. Sus kjer gatko alkohol, o pive, zabrani gatko. O zineloko zabrani gatko. Hem sa Allah velim kjer sus kjer gatko. Tu ke šteta li te anil? Na. Tu ke šukari pete anil. Te si doto tari šteta. Che tu che adava, che tu si dea tutto arro, Allah haram ya Allah sumuklatu ki, onda tu kad dovine deve essere radost, hem spas dovinja, taro Allah tare dia yak, u yawm al-qiyama. Wala te furdu tu kad dia yak, tu kergan Allah du buka. Tega tu inan yek tarno muslimani, so isile takwa. Çaçukno isitu takwa onda. Hem isto o pegamberi vakeri taro hadis taro Abu Hurairah radhiyallahu anhu بنسموكو البخاري وكيري يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على خطر قلب بشر ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Akva hadis ek hadis qudsi. Vakiru Peygamberi sallallahu alaihi wasallam kayo Allah vakir gel. Spremijum mire robonge. Su tene pravila, su kerina šukar delija. Ma la ainu ra'at. Su nisa vijaka mi delna dikla. Su nisa vukane mi del šungja. Em su nisa u insani nele želba po srci, u povilu. Osu Peygamberi recitirinja akva ajeti. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. النساء والنفس نساء بدوشة جنالها والله سسبرمين جاء ولنجي من قرة أعين رادوس يكاكي كد كيوب هذا جزاء بما كانوا يعملون. نادر هذا أدلينجي شكاري روبونجي سكريو شكار ديلي والله سسبرمين جانك. Znači mopra mipen je šužua haberi adalese em adalake su džala dva drume tebesu. So i keripe kod drume debesu. So kerila o farze Allah esere, on so cido petu taro o harami Allah subhanahu. Em najmangle insaniya ko Allah subhanahu wa ta'ala adva ine o peygamberi. O Allah bilinge o peygamberi ine salamin insaniya, ne meleki. İnsani, salamin. Alik bosen insan. Naiş bar insan. O Allah olen bilinge hep kerganem Peygamberin bazdinganin rotan po uçutaru meleke subhanallah. Kergayek insani po uçutaru meleke. Hem adılatani onlay mangle insaniya ko Allah. Hem olenda bilinge Allah subhanahu wa ta'ala taru nebiyyin, taru peygamberi o Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kergale Habibullah. Kergale manglo, nay manglo peygamberi hem nay manglo insani ko Allah tanu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Jedino lese kadıl izini u yawm al-qiyama kusunu dive šefati terdu. Piren ardungi. A on nardu ko dva dive ka kidem bi gajen ko Adem aleyhisselam. O Adem ka vakiri nefsi. Miri dusha. Jan ko haber peygamberi. Hem çelle ko Nuh. Hem tako daire. Jiko sav peygamberi. Svako ka vakiri nefsi. Jedino adava peygamberi u poslednu saadotanu.
oleste kađalku, ovka, žalku peganku po gospodari. Kak je odek dova so nikak nisava insani angeder kerga, hem nesa Allah ka dozvolini šefati te kjer. So začini šefati. Te ikali adale muslimane, so je teni kijak, kazdime, pegamberi te lel dozvola, te šajti ikali len taredija jak, hem te anelen ko cenneti. Akava manush, asavko manush, hem dikel svaku pegamberi inele posebno dova. Ako kergala dia Allah odmah prefatim ja dova. Sao pegamberija potrebuje dia dova. Od jedino jek pegamberi Abu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bakine sallallahu alaihi wasallam, kine salavat pegamberi. Asu pegamberi. Pegamberi vakili koşuna muanab, emna vakili sallallahu alaihi wasallam adabat sitiyatan, tena batar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jedino ov potrebuje dia dua nakon ne loko nego mukljava pese po ahireti. Rješajte potrebinja dia dua šefati tar Allah tebe. Znači dia dua na mukla pese nego mislim ja amenge. So nikad amena ki kalam pegamberi se subhanallah. Hema mari čavenge, unuke, paranuke, tako dalje, džipo jomr tejema. A sad ko manušni subhanallah. Ne mislim ja pese, nego mislim ja verenge, preti mislim pese subhanallah. Hem Allah amenge sa rahmeti, sa vakiri Allah subhanahu ta'ala. Adolese şuja haberi, adolese so jala palo drumo adole mangu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aqulu qavli hada estağfirullah li ve lekum. Kera istiğfar mangi emtumengi keren turun tumende istiğfar kara Allah subhanahu ta'ala. Elhamdülillah rabbil alamin mopral ipen. Şingam diye kaya morucili moratovo devataro mangi robe alese. Adva značini tena ova zadovoljna adale kaj te vam normalno muslimani, na. Dik te ove tutaro posebna muslimani. Dik te ove tutaro je posebno roba Alesa. Dik te kere poviše ko islamluku. Ma veš berš kodini, a na žene 3-4-5 sure ki godi. Na žene o Kur'an te čitini. Inan šaj biš berš ko islamluku, a na žene o Kur'an te čitini. Ma ova je. Ovtaro mangle robe je devleseni. Mučito ko se fi sabili ne. Mučito ko drume Alesa. Mati bo zadovoljno etikneja, na uvijek tik učio tanate rese. Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem is'elu ve temennu el firdevs el a'la. Pučen hem roden o najuče tanak u cenneti. Savat bu firdevs el a'la. Ma ove zadovoljno etikne bu kjaje. Ali mangi dosta samo neke prijatelj kva u cenneti. Na, roden o najšižu, najmanglo tanak u cenneti. A dva su ahireti, a su tene voki isto ja. Ma biš kere make ništo. Hem poslije rode tar Allah. Na, ušti mučitu. Sikav to dini. Ako si klijan to dini, sikav te romnake, te čavenke, te dijake, te dadese, te familjake, tako dalje. Ov muslimani su etano, je posebno muslimani. Ma ov tuk je normalno muslimani. Dosta me ja dva su sima i gotovo. Na, dikove kurčije tana terese. Te ovo pegamberi najgja, na ne teresu i porukali se uzameni. Te oveno o ashabi, pegamberi se te ovena gjer, da ne teresene Allah hadisi uzameni, o Kur'ani uzameni. Ona je ne gjer. On manjje posebno muslimane to vede. I posebno insani to vede. A normalno insani su živinjakati. A men morate dika iskoristiti namoro život po najšukar način. Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem prije smotaru Šeddet ibn Aus, ko muslim, kaj الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وجانgo pravdoma nuš adavatano so anela po nefsi, znači bi duša po nefsi ko pravo drume Alesa. Mu činila, trudinila te ko pravo drume Alesa. Hem anela koliko li pes koji sabi pretjava ovko je dive koji sabi. Hem spremini pe koja dva dive ke ovka ili pe Alesa. Svako amendar, svako nisa kao melek el maut, hem ka hingari lekarini be ko Allah subhanahu wa ta'ala. Maaş kere dva dive, spremini tu već akana. Na vakiravata isa, ili ki itlijan tarike hudba, na već akana. Spremini tu Allah ise. Hem uvek svako dive rode doa, ker doa ko Allah ti uputini tu pravo drumo, tu tem te familija, te kjer tu tore posebno muslimani. Ako to nam rodija taro Allah, na ne te disini pe nikada. Rode taro Allah, Allah kada otu. Du'uni fastajib lakum Allah vakil. Rode mandar, vikine mani, me kada tu mege odgovor. Ako magije šukaripe taro Allah, rode taro Allah, taro Allah šukaripe, kada dike Allah kada otu dadva, šukaripe. والعاجز من أتبع نفسه وهواها.
Hemo nesposobno tano adava, koji džela palo po nefsi, hem palo jesro strast. Znači, ov džela palo po nefsi, po strast, na džela palo dva Allah su komani gledam pegamberi. Hem pegamberi vakira dva tamo nesposobno. Hem posao mislini kaj okak u dženeti. Agar ka završina, znači i poruka djetani mangi hem tumengi kaj amen amaru cili morate u vataru mangle robi Allah eseri. Savršajte u vataru mangle robi Allah eseri ket amen džaje u drumu ede vlesu Allah eseri. Ket kreja dva Allah su komani gamin, hem stajamin dura dresa Allah su zabran gamin ete kera. Hem ket uvaja posebna muslimanija, posebna insanija, a dva svako nesuru cili morate u.